واقعا همین سامانه رو دور دراز تماشا کردن ممکن است، لیکن ما میخواهیم که به شهر تاشکند برویم و روند استحصالات رو از نزدیک به نوار بگیریم و امیدوارم که شما آن رو البته تماشا خواهید کرد. درود بیننده عزیز، گزارش مستقیم رو از شهر تاشکند از заводи артел براتون تقدیم میکنیم و این درآمدگاه کارگاه استحصالی артел است و بعد از چند دقیقه شما خواهید فهمید که واقعا مال محصولات چگونه تیار میشوند و شما با تمام جریان استحصال مخصوصا یخدانها و کاندیسیونرها از نزدیک شناس میشوید. همراه ما باشید. رفتیم. артел яке аз бузургтарин коргоҳҳои истеҳсолӣ дар минтақа мебошад. ин ҷо техникаи маишии рақобатнок бо брендҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешаванд. раванди истеҳсолот чӣ гуна аст, чанд тамға ва чанд намуд техника истеҳсол мешавад ва чӣ қадар коргар дорад артел, бо ҳам мебинем. шурӯъ мекунем аз истеҳсоли яхдонҳо, яке аз маҳсулоти номдори бренд. استحصال از همین ورقه تنوکه‌ها شروع می شود. هر کدام از این ورقه‌های آهنین 8 دوری کارکرد رو می‌گذارند. یعنی بریده می‌شوند، رنگ می‌شوند، جلو داده می‌شوند. پاره‌های تنوکه در این سیخ با شکل‌های گوناگون و ساخت ضروری وارد شده با خط استحصالی حرکت می‌کنند. در قدم دیگر رنگ و بار موافق کرده می‌شوند. آنها شسته میشوند و از روغن پاک میشوند و بعد آن که روغن تازه میشود، خشک میشود، در داخل که یک جای بسیار تازه و آزاده است، آنجا رنگ و بار میشود فقط از قسمت بیرون. در قدم دیگر قسم‌های درونی یخدان‌ها استحصال میشوند. از مواد مخصوص مثل ABS و خب در قالب مخصوص شکل قسمت درونی یخدان‌ها رو میگیرند و وقتی که از قالب بیرون میشوند کنارهای زیادتی آن بریده میشود و علاقه محصولات نیم تیار به سیخ دیگر روان کرده میشود. استحصالات اساساً به تجهیزات اتوماتیک کنونیده شده واگذار شده است. کارگران باشند اساساً نظارت می‌برند. نظارت جزئی مهمی روند است. این اداره بنقشه‌گیری است و در اینجا تمام روند کاری بنقشه گرفته میشود و در این مانیتورهایی که شما می‌بینید تمام معلومات درباره روند کاری انعکاس می‌شود و هر یک قطعه کاری اینجا نشان داده شده است که در کجا کار ادامه دارد و در کجا کار قطع شده و معلومات ایلوگی دیگر نیز اینجا هست و در این مانیتور کاملا هر یک تجهیزات با تمام پارامترها و با تمام جزئیاتی که هست نشان داده میشوند و این معلومات حدود 7 سال نگاه داشته میشود. Численность сотрудников составляет 1500 человек. У нас более 15 видов моделей. У нас есть модели с инвертором, no frost выпускаем, defrost выпускаем. Плюс наши холодильники работают на пониженном напряжении. У нее есть защита от скачков напряжения. یک نکته بسیار مهم در یخدان‌ها این کمپرسورها هستند و ببینید که اونا میتوانند که تو شدت 160 وات کار کنند و این چیزی بسیار مهم است. در بعضی مدل‌های همین گونه یخدان‌های شرکت‌های دیگر بعضی کمپرسورها یا طوری که در مردم میگن موتورهای خردتر نصب میکنند برای که در آن کشور مثلا پست و بلندشوی نیروی برق نیست و وقتی که ما آنها رو خریداری میکنیم آنها تیز میسوزند. قدم دیگر این پر کردن فریون است و وقتی که کارمند اسکانر میکند رقم ترتیبی هر یک یخدان رو خودی تجهیزات معین میکند که برای این یخدان 20 گرم فریون در کار است یا 64 گرم در کار است. محصولات در مرحله نهایی از نظر کارمندان اداره مخصوص میگذرد. حتی خردترین نقص از چشم آنها پنهان نمیماند. همین گونه یخدان‌های артел از یک نقشه و آرزوی بزرگسر شده تا به محصولات مکمل تبدیل می‌یابند. ما در مرکز لوجستیکی شرکت артел قرار داریم و هر ساعت 2 همین گونه ماشین بارکش یا بار میارند یا مال محصولات رو از اینجا میبرند. خلاصه 60 ماشین فقط در خدمت همین شرکت است. در артел якчанд самти истеҳсолӣ фаъоланд ва дар умум ҳам дар истеҳсолот ва ҳам дар хизматрасониву логистикаву дигар самтҳо қариб 10 000 кас кор мекунад.
бояд гуфт ки ба ин шумора шаҳрвандони тоҷикистон низ ворид мешаванд, чун фабрикаи бандубасти ширкат дар Душанбе низ фаъолият дорад. ғайр аз тамғаи худи ширкат, дар объектҳои истеҳсоли он техникаи Шиваки ва Samsung бандубаст мешаванд. техникаи дигари машҳури ин бренд кондитсионерҳои комилан технологӣ ва номдор ба ҳисоб мераванд. қисмати аввали яъне истеҳсоли кондитсионерҳо мебошад. Радиаторҳо қисмати дуюми кор аст ва радиаторҳо бо истифода аз таҷҳизоте ки пресс мешаванд, махсус пресс мешаванд ва дар онҳо ҳамин гуна қубурчаҳо аз миз гузошта мешавад ва баъди он ки тайёр мешавад ва пресс мешавад ба қисмати дигар мегузарад ва тавре ки мебинед ин радиаторҳо барои кондитсионерҳои нӯҳкуба ҳастанд. дар ин қисмат корҳои кафшергарӣ ва пайванди қисмҳои дохилии кондитсионерҳо анҷом дода мешавад. занону духтарон низ ҷалб карда шуданд. пас он маҳсулоти нимтайёр ба пуркунии азот меравад. полуфабрикатҳо яъне таҷҳизоти нимтайёр бо азот пур карда мешавад ба хотире ки кадом як сурухиҳо дар ин ҷо набошанд. қисмати корие ки барои кормандон метавонад душвор ва хавфнок бошад, роботҳо анҷом медиҳанд. бубинед ки баъзе қисмҳои бисёр нозука барои пайванд кардан ва барои кафшер кардан дар ҳарорати бисёр баланд аз ин робот ки истеҳсоли куриё аст истифода мешавад. маҳсулоти нимтайёр дар ҳар фазаи истеҳсолӣ аз санҷиш ва назорати техникӣ мегузарад. ба мутахассисони сифатсанҷ метавонад чизе писанд наояд ё ба талаботи коргоҳ мутобиқ набошад. ин гуна маҳсулот ҷудо карда шуда, нуқси ошкоршуда бартараф карда мешавад ва ё барои коркарди дубора равона мешавад. қисмате ки шумо мебинед камераҳои иқлимӣ ном доранд ва дар ин ҷо дар як қисмат ҳарорат бениҳоят сард аст ва дар қисмати дигар ҳарорат масалан метавонад ки то 60 дараҷа гарм бошад ва кондитсионерҳо вақте ки омода мешаванд дар ҳар ду ин камераҳо мавриди санҷиш қарор мегиранд. билохира кондитсионерҳо пурра омодаанд ки ба харидорҳо дастрас шаванд. ба онҳо 3 сол кафолати пурра дода мешавад. камаш 3 сол бе ягон хавотирӣ метавон аз онҳо роҳат истифода бурд. албатта моҳлати кории воқеии онҳо чандин маротиба зиёд аст агар истифодабаранда онро дуруст истифода барад. кондитсионерҳо аз ин коргоҳ ба хориҷа, аз он ҷумла ба аврупо низ содирот мешаванд. ҳам кондитсионерҳо, ҳам яхдонҳо ва ҳам таҷҳизоти дигари барқие ки аз ин ширкат истеҳсол мешаванд ва ҳам бо иҷозатномаи ширкатҳои бузург ин ширкат истеҳсол мекунад ба намоиш гузошта шуданд. артел 13 сол пеш таъсис ёфта дар муддати кӯтоҳ ба бузургтарин истеҳсолкунандаи техникаи маишӣ ва электроника дар Осиёи марказӣ мубаддал шудааст. асрори эътироф ва муваффақият дар ду чиз аст: сифати баланд ва нархи дастрас.